Ahangaha mpagaze ni kuri Yamaha, murahabona. Iriya ni Yamaha. Iriya ni Jari, uriya musozi mubona wose ni Jari. Gutya Jari mu mezi asanzwe y'umwaka guhera mu kwa kabiri kuzamura kugera mu kwa 9 gutyo kwa 10 izuba rirengera hariya. Ariko mu kwa 11, 12 no mu kwa mbere riba ryashiftinze ryakoze rotation rikimuka rikajya hariya ni kuri Mont Kigali. Yo kuvuga ngo mu kwa 12 mu kwa mbere izuba ntago riba rirengera Jari, riragenda rikajya kuri Mont Kigali. Hari n'ikindi gihe riba riri hagati na hagati mu mezi yo hagati mu mwaka riba riri nkaha, hagati mu mwaka riba riri nkaha, mu mezi yo yabanza akurikira kwa mbere no kwa kabiri riba riri hariya, hanyuma amezi ya nyuma n'ukwezi kwa mbere rikaba ryageze hariya. Ibyo ku bantu babizi neza utarize ubumenyi bw'ikirere na geography ntabwo warabukwa. Mubirebe neza, nzongera mbereka iyi video nko mu kwa 3 no mu kwa 4 no mu kwa 5 izuba rizaba rirengera hariya. Hanyuma mu kwa 7, mu kwa 6, mu kwa 7, mu kwa 8 rizaba riri hagati aho ngaho gutyo. Mu kwa 11 no mu kwa mbere rizaba ryagiye hariya. Nzongera mbereka iyi video muri ayo mezi muzabibona. Nzongera mfata indi video ryaravuye hariya ryarasubiye hariya. Et voilà.